July ni somni pariat kumsang ni somni pathum zirtop ni ani a in zawain chibaile vekule India kan shia thin chu noi bawin a omme kane Bishop Joseph D'Souza chuan tu naya Manipur thilthleng sang kara sarkar malak dan chungchanga India kan shia thin chu chaktakin noi bawin a omme kane ti in a soi Bishop Joseph D'Souza hi Good Shepherd Church of India noya thok President of the All India Christian Council, AICC, CEO Operation Mobilization le Dignity Freedom Network DFN, Dalit Freedom Network ti Asia China President ni mekani a namnoy nung dalit tetana activist lar takani. Bishop chuan Kuki Christian pani te chunga thilthleng khan ril rule thinlung atina takzetani police station atanga shwai chwa anni a sarwakin kongzo puyan ni a dimdoina telwa soisakle enkol pong swale tha hialan tokani India kan shia chin khatona chuan bauta me kani lalpai chan pui kan ngaye ti in asoi hiala Bishop Vekyan Manipur Buai na hian politics mangin sa khwale namte naw jokten beyan tok mek ni in asoi bok Indian politics Modi kai shwai sarkar no confidence motion hmachhawn don Lok Sabha Speaker Om Birla chuan July ni somni Farooq Khan F2 party ten BJP sarkar Narendra Modi kai shwai na rin tok launa no confidence motion putlu chu apoma all party leader tinen he motion soihun tur hi anruatang tun trumi Lok Sabha in no confidence motion hmachhawn voi somni pariat na turani motion hi Congress party shwai tu Gaurav Gogoi chuan Opposition party ten Prime Minister Narendra Modi chu Parliamenta Manipur Buai na chungchang soiturin na setakin anphuta anaw lui kara putlu ani July ni somni panga khan Lok Sabha Congress party shwai tu Adir Ranjan Chowdhury alo soito a no confidence motion hi Lok Sabha MP 2.3 to MP somnga nei chuan putlu thei ani no confidence motion hi Lok Sabha a chau putlu le soi thei ani Narendra Modi chu India ram Prime Minister ni to zinga in thanma kumchi a no confidence motion hmachhawn Prime Minister pasari na niang Lok Sabha in thanhun hi thlasom pani po Lok Sabha in thanhun hi thlasom pani po tling to lawani Parliamenta no confidence motion soiho ani hian opposition bench lam member te chuan sarkar tlin lo na ti tor anti lo te chu kiltina tangin an khot chhuaka sarkar chu an ching he thin heng an thu soi sang te hi treasury bench member te chuan soifi a paithla kan tum chin agenda big om to lo wangin ne an tum lian ber jok chu Parliament chunga member te mai ani to lawa ram chung mi puite chu ne an tum jok ani wangin no confidence motion soiho na hian member te an tangin boruak po alumin aso sang le turanga yani 17th Lok Sabha a hian member zanga somli pathum anomeka BJP ka ishwai NDA a hian member zathum somthum pakhat an oma BJP chau po hian sit zathum pathum an nei wangin sarkar phitlu tora member ngai zat zani somsari pani chu an khom chiang le opposition party to naya in truk khom thar INDIA lam hian MP za somli pali an neya ruling party le opposition party in zom khom zinga tello neutral party BSR YSRPC BJD ti hian MP somsari layan neibok hetiang hi 17th Lok Sabha din munan iwangin F2 party tan hian Modi sarkar hi anphar tlamai don lo tura ngai ani source Indian Express no confidence motion omto te Indira Gandhi kha kumsom Farooq chung Prime Minister ni chungin no confidence motion voisom panga hmachhawn mana kumsang ka zakwa somruk Farooq atanga kumsang ka zakwa somsari pasari chungin tum som pani amachona kumsang ka zakwa somriat atanga October kumsang ka zakwa somriat pali aboral khan tum thum amachon bok henga hiana chakwek bok Lok Sabha no confidence motion lut ma saber oka sangkha zakwa somruk pathuma Prime Minister Jawaharlal Nehru sarkar lai mi khani a Acharya JP Kripala pani putlu ani a nili chungdar kar somni pakhat zet motion hi MP10 an soihnu in hnol ani Moraji Desai Congress party shwai tu hun nechin Jawaharlal Nehru thi nuwa Congress chunga shwai tu ni in chu wanga Congress atanga chuakta Moraji Desai kai shwai Janata Party
Anni hian 6 Lok Sabha khan ne nan changa ne nan chan chan hi June ni somni panga kumsang kha zokwa somsari panga atanga January ni som pariat kumsang kha zokwa somsari pasari chunga emergency rosang nal tukngong ani 6 Lok Sabha hi Congress Party ni lawin thunei na an chan voi khatna ni a Prime Minister Moraji Desai kha party te naw tam tak kwa khomani wangin anjinga lungoi lole ngiaw ngir tam tak anom thuaya hemi he muranin Congress Party shwai tu YB Chavan chuan July ni som pakhat kumsang ka zakwa somsari pakwa a no confidence motion apuluta parliament ta soi hawani a PM Desai Khan thop tu nga tok lawani ti alosia a July ni som panga kumsang ka zakwa somsari pakwa a Bana President Nilam Sanjiva Reddy ne na Atei luta no confidence motion po chu soizui zelle vote thakher atul talawani heng Prime Minister ni to no confidence motion hmachhawn dan ani a Lal Bahadur Shastri Khan Prime Minister ni chungin voithum hmachhawn mana achak vek PV Narasimha Rao in tumthum hmachhawna achak veka Moraji Desai and Trumnia avoi khata chaklawa AB Vajpayee Trumnia avoi khata chaklaw Jawaharlal Nehru Rajiv Gandhi tihian voi khat an machon veve a an chak thungani controversial July ni somni pariat kumsangka zakwa somkwa Pathum Khan Congress Party minority sarkar PV Narasimha Rao ka iswai chuan vote somni panga chawa chakin CBI MP Atei Mokha Padaya putlu no confidence motion chupal tlangin ne na changa hetiang hi ni tamma se kumkhat nuwa PTI report dan chuan JMM Jharkhand Mukti Morcha Sibu Soren de akai shwai MP palidang te chu sarkar lam vote tura thamninge shiat anni a hemi thui Supreme Court a khinnima se thutluk na siamani main antra matop zuita ani AB Vajpayee Atal Bihari Vajpayee kha April kumsang kha zakwa somkwa pakwa a no confidence motion a khan vote pakhatina chakzawlawa August kumsang ni pathuma chuan vote za somni panga in achak thung Narendra Modi kumsang ni sompariat Khan Narendra Modi ka iswai sarkar hian no confidence motion hmachhawn to a vote za somkwa pakwai na chaka a motion thlop tu za somni paruk anom line motion dodal tu zathum somni panga anom thung motion soiho lai Congress Party shwai tu Rahul Gandhi avakwa thuak khain lamit thla theyang chu no confidence motion lu to dan tun parliament monsoon session kalmeka no confidence motion lu thi Lok Sabha a avoi somni pariat lu na ni a hetiang hi no confidence motion lu to dan chu ni That Lok Sabha sangka zakwa somruk pani atanga sangka zakwa somruk pasaria voiruk Fourth Lok Sabha sangka zakwa somruk pakwa atanga sangka zakwa somsari pakhata voiruk Fifth Lok Sabha sangka zakwa somsari pakhata atanga sangka zakwa somsari pasaria voili Sixth Lok Sabha sangka zakwa somsari pasari atanga sangka zakwa somriata voithum Seventh Lok Sabha sangka zakwa somriata atanga sangka zakwa somriat palia voithum Eighth Lok Sabha sangka zakwa somriat palia atanga sangka zakwa somriat pakwa voikhat Tenth Lok Sabha sangka zakwa somkwa pakhat atanga sangka zakwa somkwa paruka voithum 13 Lok Sabha sangka zakwa somkwa pakwa atanga sangni palia voikhat 16 Lok Sabha sangni som palia atanga sangni som pakwa a voikhat 17 Lok Sabha kumsangni som pakwa atanga kumsangni somni palia voikhat 5th Lok Sabha tram hi emergency wanga po seyani huna kolvom eptu MP ralte Manipur tlodon Manipur Buai na chua ka wanga parliament rorel in khom akal mumal theilo mek lain karto pa hian eptu tang rual INDIA MP engamoza chuan marchak state hi an tlodon Manipur Buai na chuak wanga parliament rorel in khom akal mumal theilo mek lain karto pa hian eptu tang rual INDIA MP engamoza chuan marchak state hi an tlodona party somni paruk chuang in zom khomna MP somni chuang chuan amun ngeya inrin ni le pathian ni hian Manipur hi an tlodon ti Lok Sabha a Congress whip Manikam Tagore chuan ningani Khan News Agency PTI ashil eptu tang ruala party tin ayo pakhat theu antil don ni in soyani a MP te hian tlangram le phaizol ba ka relief camp then khatte po an tlodon bok
F2 MP ten an to ma thakhat ve liam ta juni somni pakwale somthum khan Congress try to Rahul Gandhi an lo tlo to a ani khatna hian Imphal atanga kilometer somni vela la Bisnupura ven himna thilwangin lo dan ani a Buai chhuana satna munjinga mi Churachan pure ro atlo Congress try to hi Imphal lama letle in helicopter in Churachan pur hi apanani thunei to chuan Gandhi hi Mechipolin lung oilo na nasatakan lang tirwanga kaltlang tir remlo ni inan soya Congress ro chuan hmeichhe te hi Gandhia anlo dan wangin police laka lung oilo an nizok ni in an soi kirtir le chun do lo ni nan soya hmeichhe te hian Churachan purba ka an khwa te potlo turin an do ni in an soi ani ni nia athil mu te tar langin Congress try to chuan Manipura tharum tho na thleng wanga an do tak anin le lo chan te tor na chu mu le ngai thla ka shom tak zeta ka mu piang te mela puyan ngai tak zet tia lang ati India National Developmental Inclusive Alliance INDI telve pakhat Trinamool Congress Chief West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan sarkar lai pui chu behin engwanga Bengal Central Team tirlut zia sia Manipura tir vedu mia lo nge an ni ti azota Manipur tan kanding ti lan tir kan du'a BJP hian panchayatin thlanzoa Bengala hian Central Team tam taka tir zuta engwangin nge marchak state a hian tir ve mia lawati July ni somne tanga parliament in nia fu thut khom tanani ma tangkhan rules zani somruk pasari nuaya Manipura thil khengi F2 ten soi howan phut na sa a hei wang hian ro rel po amumal theilo F2 ti hian prime minister in parliament ta Buai na chungchang a soi chwa nge en phuta sarkari ro chuan du lovin home minister Amit Shah soi jok turin anti ni Congress chuan Manipur chungchang hi soi chwa a theinan sarkarin tok lo na an pulu thiala Lok Sabha speaker point ni lai ni khana pom sak to a no confidence motion hi Telangana ro rel lai Bharat Rashtra Samiti in apulut bok May ni thumatlang ramacheng ten May ten scheduled tribe status nei andu lo na lantir na Tribal Solidarity March an huai hota tanga Buai na chhuaka hian mi za somli chuang an thito a mi sang thum chuang in hliam an tuar to boka mi singa chuan bai vain anom mek bok Manipur thi na phai ruama mizo pastor chung kwain engkim an chan Ramdang Africa te Middle East te Burma te Buai na thleng fowa Buai na hi midang te chantura ngai na hi mizo te zinga alian emema remna le muan namal somna dong mizo te chuan raltlan te din muni she thiam turin an din muna kanding ngai lawa atam ber hi chuan kanla raltlan ang ti emo raltlan kanla niang ti hi kan suang tu aphak om lave amai ro chu mani mishing puite huat na chuan kan thenom lok Manipura ro relin kan mizo pui nge Imphal mi te chu raltlana siamin pui soi ve re reng lo mizo te chu anmu manga pon lamang chin ngai lo har satna na men lovin atlak buak ta ani Manipur Buai na wanga Manipur mizo tele an unaw te chunga thil thleng he soisen rual lo ani a kan chua hnim to atun tuma po hian Imphal mizo pastor chung kwa te har satna tole an fanu an chan dan hi zia lana tul ve in kan shiani Manipura Buai na achwa ni me ni thum tlai khan Imphal mizo ko shan pakhat pastor reverend thansang ate chung kwa po chu thabar takin an oma Churachanpur district le Bisnupur district in Rina a zofa ti le meite ti inkara Buai na chwa thu shiain pastor hian an chen om naga chung kwa ti hena manmo takin anupuile afanu nei chun thlasari polating lo chu azuk da a Imphal po thom om chan wangin biakin le quarters ven tumin ani chu biakin compound chunga aletle ta ni Manipur mizo ti hian tu poima an soi ngai lawa Manipur politics a anin rol thuk lawa an tambuk lawa meite mi puin Kuki hatlo Kuki thadro tia anaw dum lai po chuan aril ru chuan a mizo ni na le mizo ko shan building ani na chuan biakin le building dang te chu achan thei be si na tlem te nein compound gate chu kharin pon lama Buai na chu are hunangak ta top mai ni khwalo thim chuan meite mi pui rual hian an compound gate chonon hongta a puthan sanga po chu man mo takina wa chuaka amei te tong thiam zong in mi puite chu mizo biakin ani tho shilin ban pharin anthil ti tum chu tilo turin ati a amai ro chu mi puite chuan Kuki le mizo te chu angkhata lomin ni ti inan lo changa achunga tuan an tum tameya
chutiang boruak ani ta ka chuan nan mo takin atlan let le a gate chu loka in chung lama in sasinga mipuite chu anlo theilo wangin biakin chulungin anvom ta ni hun engamuni chen nuwa police an lo thlinga anin nor buai thoma umta ka chuan puthan sanga po chu in nung lam tukver te takte tanga in hai chuakin an then om naga in anupuile afanu ten da na chuan atlan lut ve ta ni puthan sanga hi Manipur sinot noya imfala Mizo Presbyterian Kaushan pakhata pastor ani a kumli vel rongbol na nei to ni in annu ne hian kuminge mozat fane ilama harsat nan nei nuwa nikum December thla khan fanaumal somna dongin fanu du om tak Grace lalram wan sangi an nei ani Grace hi no sen du om tak ni ma se Chrisel na lama harsat na nei chole tuilem tha theilo ni a apuma pipe wa sakni in chumi manga shai thin choni enkol ngai IC wa omring ni in home nurse in omchil reng thina ni ti chuan an chung kwa member pathum te chu an thenom naga te chu finin nenga muniza chu chuak theilawin mu chua an ni hlau takin an biro a puthan sang an min shil dan chuan khatia buai in tan lai ni lala a anma ni mizo ngele mizo ko shante be ani ta ka chuan imfala cheng mizo dang te chu phone in a call kwal ngala in sa singa film khur torati in an him lo thoshil ngala ni mase thin kha chuan mizo an ni wanga himbik turtleta in ngai nan nei tho soya amai ro chukar khatani meu chuan imfala cheng mizo tuma anin le lawa anom thei to lawa mizo zongjong chuan imfal khopui chu an chwa santani mizo in te chu an swa sama an dor te an ruk boka Mizoram atanga zirlai imfala omtinen chuan chuana omchun airport lam chu anpan khom ta vek mai ni puthan sanga ti chung kwa po chu anfin naga ti chu felin anma ni chu humreng ma se anbula omreng chu anno te abur som sinen arem talawa imfal khoilaya mainin kolna be se tor om tak silawa chuan gangte mizo chung kwa sarkar lama thil ti theido an mel sha te be pop theilawin an noya arukin airporta anin swan lut ve ta topani mei thla kha chuan imphal airport chural tlan tomkhom na ani ringota imphal khopuya zo na thlak te ta na mun him om chun tlem te zinga mi ani wangle imphal an chwa san theina kong om chun ani wangin asang tel chu akot lai vela chuan anin kula puthan sang ati chung kwa po chu an flight ngakin pona chuan an no te IC wa ngai ring thin chu zanni ngot imphal airport kota chuan an ria puyani zanni anria nuwa flight ticket changin aizolama an chungte belin anon ral tlan theya anma ni shwai to gangte mizo chung kwa te po chu an chwa nu lokhian imfal khopuyan chwa san vengal thu puthan sang hiana soyani aizola chuanin en colin hospital ICU wa anin admit ngala anfanu po chu tlema tha chhowe dawin gauhati lama treatment thazok be sein anwakal puya chuta chuan doctor te chuan an fanudin mun chu enin an thilpal tlangte ngai to in investigation azo lo an rin thu soin tharuk nuwa local le turati anni a ti chuan ai zola letle in chungte in lama an the ang tok tok in anin en kola amai ro chun note chuan niam lam apan te tlat ti chuan van dwai thak takin Ebenezer Hospital kar masa masale khan Grace chu thlasari thling lawin aboral tani puthan sang hian an chunga thil thleng chu pathian rim ruat ni ma se an tan pom thia ma har tho soya riluna takin har sataka an nei an fanu nei chun chu Manipur Buai na chu thleng lo sela ala damarin thumin shilani kanin biakla hian puthan sang hi Manipur lamka an ko shan thila an ko wangin anin pui muya venga alo om to a annu po no te ruang nen Manipur pana alo kalmek thumin shilani an fanu thi na chungchang a hian an thlen na veng wai meten kong sang sanga an buai pui na te ro pui ati thule alom thu a soya an kwatara an bung ra zong zong rok ani a kutbenga Manipur an chwa san pi alama an fanu in a thi san le chu an tan chuan pum thia mahar sa in anathlerin omani Mizoram atanga zirlai Manipura letle ta te chungchang kan zota amel shiat anum nual thu soin tam tak chu kan ko shana loi KGP a te point mang tak tak an ni ati a an bula po ka soina sa a an him thu min shila amai ro chu film khur turin ka cha na sa ni ati the mizo chuan puthan sang ate chanchin hi kan followers te tangin kan donga ama biak tumin ma kan langala ti chuan maktak main buain tanni reilo te akhan min lo contact to reng maya ma hian inbox kan don nem lutu wangin kan lo mulawa an biakin swa samani dan le an tlan chia dan te chu inbox lama ziakin min lo thlen to a
ti chuan ama chu va bithale in a number te la in an chanchin hi chiang zokin min shil theita ni soito angkhan imfala hian mizo anom ve nuala mizo om hete le zirlai ti an ni hloma om hetle na thoka om te hi sha theichina anron ral tlan vek to a zirlai thin khatero an lo ho nuwa imfala an zirna laklo wangin an le tle ni imfal mizo mi hlun te hi buai in tran khan vai ma tel an ni a kimi gangte news laudra in a akoma awuna pa imfala mi puirwalina an tha kha YMA section committee member ani tho imfal mizo te hianan soibok kimi gangte chuan interviewa soidan chuan mizo anni thuan soyama se chu chuan a chan zo lo ani shilo kanom takin manipura gangte namte hi atamjok mizowa in chunglutle YMA lama in mang tak tak te anni source the mizos Manipur ni somni pariat thlasari kumsang ni somni pathum Manipur BJP MLA chu mi puipung khomin anbeya azen pha anchung kwain bilan buai pui pu wungzagin walte hian thil tur then khat eile inti te har sa in pui anga hialani achung tinen delia building pakhat zau taka an khosa a damnoi na tanga chwa nuwa sarkar lama tangin tu mai nan to lo Manipur BJP MLA wungzagin walte hi mei thla a imfala mi puipung khomin an be nuwa khuma engma ti theilawin amuti in Mausumi Das Gupta chuana soi he thil hi mei thlatir lama thling khani a imfala mi puipung khomina an be Manipur BJP MLA wungzagin walte chu Delhi Apollo Hospital a oma karni don dam doina omnuin chwa tirani pu wungzagin walte hi Kuki zomi namzinga mi ni a aliami a serious hle a adam thatnan hian hun adu re me leni khuma amutopa tonga har sathle a inbual eile in lamma niati a har satani Perzol district a thanlon MLA voithum loni to Tribal Affairs Minister Hlui pu wungzagin walte hi Manipur namin kara boina achwa tantir lai khan be ani a meinilia Chief Minister N Biren Singan meeting tura akawa kara hole lam mi puipung khomin an lodanga heng ho he nan tribal meite community member nia soi anni pu wungzagin walte hian niam tam takatuara amhai chan vengo chu chhia a amit veilam a chebok atuk zinga Delhi thlo na manga phur angai tani be to nu hian kar tam tak chung chu ventilator a feeding tube mangin a omani mi pui be na wanga atak saliam thin khatte chu ti dam nima se atak saveilam hi azengta ani a medical bill hian cheng vaibel chikhat apil to wangin pu wungzagin walte chungte chu national capital a mani en kultur hian omtir anni a pu wungzagin walte hi damdo ina tanga chwa tirani nuwa state sarkar lai pui ayo tu main an to lo kalkaji extension apartment zau taka cheng sing thuma an lo a thuin anupui moinu walte chuan the print ne na Manipura kirle chu thil himani to lo thosuya khoya nge kan kalang tunai din huna hian imfala kan kirle theina tura omlawati amit tuitla zoi zoi chungin moinu chuan anin lama anthil nei te chonga itu alea administration shana omma chuan kan kirle don lawati bok pu wungzagin walte fapa Joseph chuan apa MLA tak saveilam chu sha theilo khopina chia a alu ru mun then kha chok khibok ni na soye kapa hian surgery boy thak tak tak aneyanga ya damdoina omchung thlathum chungin amai siam tharle na tur plastic surgery aneya doctor te chuan titanium plate ada telangai bok aru chiat wangin atak savelam chu azeng hialani hetiang din muna hian a om hi mu ashi om leti in Joseph chuan a soibel bok Manipura amala umngai lo namin kara boyna chuaga hian tun thlengin mi za somruk velin nunna anchan to a mi za thum velin niaman tuara mi singli chuang mundanga anin son to bok civil mi te chu security force le civil group 10 relief camp an siama antlan chiatanga ya heiwang hian anin kalsan te chu ti chiatani meite ten schedule tribe din mun andil na chu tharum thona thlen tu nia ngai ni a he thilina ara chwa hi rap thlak hle ni Manipur boina chuak wanga hmeichhe pahnih thi chung te chuan dikna an ngak mek bok MLA chung te chuan Biren Singa kai rwai Manipur sarkar hian a phatsan ni inan chia a state sarkar atangin tanpuina sumle pai mothil dang emo andong lo voi khachu CM in me ninga khan kapasal ICU wa online mirong kola lungai lo turin miron chila kapasal po adam thadon ti min shilbok chuchu Biren Singa kol chunani ti in moinu chuana soye
Tual chung report ina soidan chuan BJP mo Manipur sawrkar mo tangin valte hian damnoina tlo tu nei lo thun tar lan nuwa chau Manipur Education Minister TH Basanta Kumar Singh le State BJP President Sarda Devi chuan puvung zagin valte muturin an local ti asoibok chuti lai chuan Kuki MLA engamozat an lokir le toa Central Minister pakhat le Central BJP shwai tu chen khatte point kapasal hi anon tlo ve bok ati mase chumi nuwa chuan tu main abil lamin buai pui an la omlawati Joseph chuan apa be ni khan an nun chu zan khathil thua adanglam ti asoya imfala an chen ne in chu an thomno chawkingin an chwa sanangai ni ti in asoi kanin chu an roka kan nun man mek chu mumang ang mai ni in kashiati in Joseph chuan the print ashil thatin kapa in kolnatan hian noi khat chuang kan mang thina doctor chuan adam kim ngei an be sei thumin shila mase huna du reidon ani ati pathian kuta engkim kan da vekani kapasal nen manipura kan kirle thei kan be sei le a chu chu kathil du thu sa mani ti in moinu chuan asoi Manipur Bisnu pura silaya in beina chuaka in halani state khopui imfala tanga kilometer somli vela la phuba chau ikhai area a buaina chuaka nasatakin silai me puani a in pakhat halani bok Manipura Bisnupur district a tholeni khan silai me puana omni in official ti chuanan soibok helai muna silai me puani lai hian police te rang taka kalwatin mipui pung khom te not dat torin anin rol ni in official te chuanan soya poi khoina thlenlai hian abul naya tera khong sabia in chu halani bok thile lia manum le omloi rosia chiana ni lo thlathum don kalta khan Manipura hian namin kara buaina chuaka hemi nu hian mi za somruk chuang an thia mi zatam takin hliaman tuar bok me ni thum khan meite community in scheduled tribe an phu du lo nalantirnan tlangram district a tribal solidarity march buat sai ani a hemi nuwa tharum tho na hi chuak tran ta ni meite hi Manipur mi puiza a somnga pathum vel anni a imphal phai ruama chengan tambera nagale Kuki po chu zazela somli anni tlangram district a ancheng ve bok lamka tharum thona thleng wangin mi pakhat thi a mi pathumin hliaman tuara nilai tho tanjing dar nga vel khan Poljang area tharum thona hi thleng ni a tarlanani nimin zinga Khan Valley district lamka aram rifema helnia soiten nilai tho tan ni jing dar nga vel khan be puyan thaka hei wang hian helai muna hian mi pakhat thi a mi pathumin hliaman tuar bok Poljang ram chunga tharum thona thleng hi nilai tho tan zan jing dar nga vela khanani a helhovin lamka district ram ria khoveng to te lam hoin silayan kap nia soyani khopui volunteer ti han chan let na tan live rounding amuzat an kapa chumi nuwa chuan reilote an rea anua anin kap le ni silaya indona hian thi volunteer hi bolkot khwa leitlen jang fapa lunmin thang kumsom thum pariatani a liam twar pathum te hi lalboi to thang kumsom thum pathum jang kholen kumsom ni parukle thang jaw kumsom thum te anni a lamka district mi vek anni Manipura namin kara buaina chuaka rimna siam tumin central chuan Kuki Pol ayo tinen in biak na anneya meite community a civil society coordinating committee ayo tinen po in biak na round shan nei anibok media ti tarlandanin sarkar nena suspension of operation in remna hnuaya intelligence bureau additional director lui Akshay Misra chu Kuki Pol ayo tinen meeting anne ani heti la hian meite helpol civil society ko komi chuan tholeni Khan central chu Kuki lampol tinena inbiak na nei lo turin angena tuna state chunga buaina chuak me ka hian heng pol til te hi mo phurtuan ni thuan soi me thla state chunga namin kara buaina thar thlen ma hian thainga muzat kalta tangkhan SOO pol tinen Kuki hian inbiak na anlo nei to a Kuki remna thuthlung po ti fel chep ani to ni thudon na chuan me thla a tharum tho na thlen ma inbiak na nei a hian tribal self determination chungchanga danang taka chinfel na zona ni lain tuna inbiak na nei me khia tamjok chu state chunga tharum tho na thleng mek ti top dan tur ani bera home ministry point Manipur CM and Biren Singanen meite lam hoya boina chinfel dan tur zong turin abereng bok mase state chunga namin kara boina ti zia omna tur hian political front ta eng chinfel nama ala omlo Kuki te hian tuna Manipur sawrkarin na zongjong an hlo to wangin mani aro rel na hran siaman tum thlat lain CM hian aro rel na laka
tlachantir atum lo bur mai si a chu wangin tuna hian heng boina ti hian rezai alarel theilo ani Kuki tin he na ro rel na shan pe khian tun din mun thirin mei te chu ati thinrim hle ang Kuki chuan sarkar ma sa hi anpom theito lo bur bok nen Buai hi tuna mei chuan alare don lo top mei ni ti in political leader puimo tak chuan a soini in the India Express report chuan atar lang Zofa te mamo khai khom tu ramro puya Myanmar a zofa tin buai na antoka Myanmar sipai sawrkarin mi puin thunei nan nei ve po chu saka chumira chwa chu buai na ni Myanmar a mi pui sawrkar le sipai sawrkar lam anin kapa mitam tak Mizorama anron ral tlana Bangladesh lama buaina oma Mizorama thanhem tak zona thak anon ral tlan le buka Manipur buaina hi soizaw ngai lovin kan sia a ral tlan po kan kol nem le Manipur a hian enga tinge naga te khoilawa zofa ti jok be an ni ti hi zo na lian takani a chan na po kan nei ngal thumang naga te hi chu Manipur mamo choklu nakal kong ber an ni ba ka anin tel khom tha a zofa te ro Chibila lawin be photo in khwale khwate lawin hal sak dur to anni a antan rual lo wangin zuaman lo ta ni na lang hetiang hi zofatin har satna kan to me kan la to zel thei thilani wang hian zofati kim takle huap zo takamin khai khom thei tu polemo in khai khom na hi kan mamo ani boina to wanga lo thei lawa in puiton ni mai lovin namtin ayo omna kan har satna le mamo le minnek tu te ngai to tur hi kan mamo ani naga ho chuan United Naga Council anneya anna manga khai khom tu ani wai me hi mitam tak chuan om tholom kan ti mai theya wai me hi chu tom ngai pol ni tura din le chu tianga kal chu ni a chuba ka Mizoram chunga mizo te le mizo tong mang te omna tur deu bi ka mitam takin an ngaya namle namin sia thiam lo na te zofa ti le namdang boina chungchanga mala tu tur rel fel tu tur hi kan nei anga yani zofa zongjong khai khom thei tu tur hi aom chuan tuna hian kanin pum khat zo kanga unaw kani na po hi kanin she chiang zo kang nambil anga thil kalpuina sel tuk anom palpoa zilhau thei tu tur in sui khom pol kan nei chuan zofa ti han ton ain thil kan tina sa thei zo kanga kan hu hang po alian zo kang Zoro hian zofa te ro rel na pakhat noya kanom thei nan te kan thatla na tur lamte an ngai to in hetiang lama hian thei to pan chu a amai ro chu nam sang sang khai khom tu anga hi chuan kan ngai meu lo zofa nam sang sang khai khom tur hi chuan nam tin te nemo nam ti tham chin deu tal ten ayo kanin tir theina ayo kan nei na ni angai hetiang hi chu neila ton ain kanin pum khat na po a thajok hle in arin om Manipura Kuki hmeichhe pahnih chungchang CBI in chhui don familia fanai laltran sanga Manipura Kuki hmeichhe pahnih sarwa ka soisak le timwal pho anni live video thalak na mobile phone chu sarkar lai pui thu nei to ten an man sak to a he thu bua hi the Central Bureau of Investigation CBI na chui dona thu bua hi ram buai Manipur state ni lo Assam rama ngai to turin sarkar lai puya thu nei to te chuan Voin ni somni pariat thasari kumsang ni somni pathum hian Supreme Court a andil don Union Home Ministry chuan Manipura meitele Kuki shwai tu te abe popringa dokan kila remna soipui turin asom ring ni in India Today chuan aziak Prime Minister Narendra Modi a hian Manipur Buai na hi abeng khon hle a Union Home Ministry a thunei to ti chuan ni khata voithum lai anhe na hian Manipur Buai na din mun an hril zia ni in aziak bok Menilia thil khleng Kuki hmeichhe pahnih ti mual phona kha June ni som pahnih khan mi then khatin National Commission for Women NCW a complaint an lo thelu dei to chungin malak na engma a omlawa hemi chungchang NCW chairperson Rekha Sharma in aphat mardan chuan complaint tam tak kan donga adikle diklo kan chevek lawa Manipur state sarkara kan chiatira action la turin kan ngena action lak engma omsi lawani ati Manikam Tagore Congress whip Lok Sabha chuan opposition alliance India MP somni rualin July ni somni pakwale ni somthum hian Manipur an to dona anjinga hian kani moji karunandi Gaurav Gogoi Prem Chandran le Vanda Chavante antel tur thua soi
opposition lam chuan no confidence motion putlu andila speaker Om Birla chuan a phalsaka BJP sarkar paithlak lam ni lovin Manipur Buai na chungchang soiho na hun nei angiat ani ber Prime Minister Narendra Modi ngoi renga po in an soiho na angai thave ngei don ani opposition ho thukhel chu Union Home Minister Amit Shah an achang turanga yani a achan dan tur ni omalang te chu Manipur rama kumsang ka zakwa somkwa pathumle kumsang ka zakwa somkwa pasari Buai na chuak chungchanga Parliament ta thuchwa statement nei anilawa Buai na pakhat zoke ro Junior Home Minister in Parliament ta asoi chuak chawni ti in thiam thua soin an ringani Manipur Buai na hi mutmo narmoa kanei ve a kasoi chuak le lawa ka ziak lem lobok thinrim na thu ka zia hian ka thu ziak chiar mitam tak ka ti thinrim telzela ngoi ka chu dewani meite le Kuki Buai na hi abul thuma chuan sarkar lai pui chomhlom kan ni na hi ani ber ome non tribal ni na tribal ham thatna be seya tribal chanwo nei theitura kot pakhat thu chwa kha adik lo chiawa a tin tlang mi ten an tho chwani ho silo sarkar lai pui atanga ham thatna meite hovina anchang ve theitur lo hu phura kongzo waka atoplama Buai na siam khachu antilutuk ve deu chu kativeni khakhan meite ho thin a kheive ta zak mai ni BBC na ziak dan chuan Buai na le indona oma piangin atwar ber tu chu meiche om nem jok te hi annizia atia adik vyau mai anthropologist pingthang veriar elwin ziak a philosophy for nifa ka chiara chuan achiang kwar mai India marchak tlang mi te hi India sarkar lai puitan wangwatle saphishik ang kanni nauma mani tho chwani lo sarkar lai pui sumringin kan nunga vai kan ngai ni thunga sarkar lai puin the tribalization atan mason na kongsang sangatan sum aron the chwa chu afim masalal ngowina thal zo zele ti ang main ruling party le an fatu ten an hopa an choma an dai boboka anin tuito chiam chiama politics thlichia in min noya digna felna le rinomna famta compensation nam kan lo nita a philosophy for nifale khabua thu pani chau ka han thur chwa kange unless we are clear in our minds about what we are trying to do unless in fact we have a philosophy being all our activities we may do more harm than good with the money and labor is spent. Mr. KL Mehta, advisor to the government of Assam, we should judge result not by statistic or the amount of money spent, but by the quality of human character that is evolved. Jawaharlal Nehru. BJP pachal thuziak thiam na men lo, economist, journalist le politician nibok, Arun Soriziak, missionaries in India, continuities, changes, diplomas, New Delhi, ASA publication 1994, page zathum pangana kan chiar chuan missionary te kha mar chaklang mi te hi India rammi anga in ngai lo turin anzir tira India ain Israel le America ngai sang jok deya missionary te hi India ram melma anni ti lamhoi khan thiam takina ziaka adik na chena om ama Reverend Dr. Zairiman Aziaka mizo te hi India hian kan min tak tak theilawa kan helde ureng zo kaniati meite ho Hindu sa khwa anin let kha puitani Manipur rama Hindu le Christian anin beita a BJP kulmuk tan chuan lom taka kutkwang ko a lo ho hun ani chuchu BJP agenda dik takani kumsang ni som pakhata India ram chiarpuya khan India ram mishing 1.21 billion kan oma chungzinga maktaduai zakwa somruk paruk 79.80% chu Hindu anni a India rama hian Hindu an tamber Mizoram MP pani Pusila Rosa nga Lok Sabha le Puke Vanlal Vena Rajya Sabha te poin NDA le Notice Democratic Alliance NEDA BJP sangoi zon puini chu Manipur Buai na chungchang le Uniform Civil Code wangot po hian za thak an ti thon soi chuak veta MNF thu chuak kan ngai change anti ani chu